Ovo je predivna stvar, ormar pradjeda moje žene, koji je star preko 100 godina. I vidite vi kako je on to kvalitetno izradio, jer je bio stolac. I radio je sebi. A kad radiš sebi, onda radiš najbolje od najboljega. Istina, ima 100 tona, ljudi su se namučili dok su ga, prenijeli, ali ovo je predivno. Pa onda, kad zanemarimo taj ormar, evo vam druge priče. I nemojte se ljutiti što sjedim, jer vam govorim da me malo muči zdravlje i tako dalje. Pogledajte ovo što smo mi, barem kod mene u Slavoniji, zvali kredenac. A vidio sam da u Zagrebu to čak zovu i kredenca. Pogledajte vi ovo. Jedino što se izgubio negdje nekakav ključ, volio bi da ima još i originalni ključ. Vidite vi to čudo i vidite vi šta mi sve trpamo tu, jer nam je to bitno, jer nam je krasno, jer su to nekakve uspomene i tako dalje. E sad, vidite i sljedeću stvar, a to je ogledalo. To ogledalo ima i ladice. Da se mi razumijemo, problem je, osim što je pradjed to krasno napravio, malo se napuhnulo drvo. I sad bi trebalo zapravo unajmiti nekakvog restauratera koji bi to malo izbrusio, popravio i tako dalje, da to bude savršeno. Jer ovo je vrijednost. Ovo je nešto što na tržištu u krajnjoj liniji možeš prodati. Istina, naš Šiško, eno ga tamo, vid ga kako zijeva, sram ga bilo, on obožava sve te i ormar, i kredenac, i ovdje, jer on tu spava. Biće neko fino zračenje, kvalitetno ljudsko zračenje, iz tih ormara starih preko 100 godina, i onda, on cijele noći, cijele dane uživa u nečemu što je lijepo, što je kvalitetno, u nečemu što nikad više u životu nitko neće moći posjedovati, jer pogledajte, samo ove ručke. Pa to radio netko, ne netko, nego pradjed za sebe, za svoju obitelj. Pa to je toliko precizno razrađeno, odrađeno. Kažem, jedino što me malo smeta, što nema tog ključa, ključ se izgubio ko zna gdje, ko zna kad. Ali ovo, kažem, bi restaurater malo pobrusio, uredio i to bi se savršeno i zatvaralo i otvaralo i tako dalje. A onda bi to zaista bila vrijednost. Dame i gospodo, zapamtite, mi smo potpuno izgubili osjećaj za vrijednosti. Kupujemo po kojekakvim danskim trgovinskim centrima, pa nas izvaraju, pa puknu, pričao sam jučer, nekakvi metalni dijelovi i tako dalje. Ovo nikad neće puknuti. Ovo će trajati 500 godina i kad mene više ne bude i kad zaborave da sam i postojao, ti će vrijedni predmeti biti dio ove kuće. Pa ko god da naslijedi ovo, ko god da bude vlasnik, će biti dovoljno pametan da shvati upravo ono što govorim. Vrijednost, kulturni identitet, Evropa. Ja inače imam politički kanal, što vi jako dobro znate, pa vrlo često pričam o tome
kako Europa ponire, kako Europa propada, kako Europa ne zna šta bi sa samom sobom. Ovo je, dame i gospodo, Europa. Bez toga, dame i gospodo, još jednom vam kažem, nema naše Europe. Ovo je, dakle, Europa.